dia tuirhau ema sarani ida bahira ampapa atumai itania rai Timor Leste ita tenge preparaan atu tuir misa nebe mak ampapa atumai ne duna bahira ampapa atumai hahusu parbe ita Timor uane ita tu hare malu atu folima hamutu para ita bele fopas pa malu ita la bele hanui hirus malu oho malu, baku malu. Papa kon bahira tung itania rain Timor Leste, ita tenge dame, fo dame ba malu na fati. La bele alo fal violência hitania Timor Leste ne. Bahira amu bapa to mai visita hitania na sauni hitania rain, hitania na sauni si jovem. Tebe nular Timor wan ita ten ser foli mamba malu atau kolabora serviço hamutu oisa tene preparação na bem máximo lori simu amu bapa tamba Timor ita maioria católica nebe telori haturuba mundo kata ita Timor tebes maioria católica ita ten ser unido colabora hamutu que parte hotu e prepara oisa tene preparação nos ten ser máximo hodi simu amu bapa nebe uluk amu bapa mai hene kan uluk itane situasaune ema se Indonesia se invade nebe agora kan ita bukunanona nebe husuba ita sira daun hotu Timor antoma nuar serani ita ema kristaun ita mos tense obedece ba itania ba igreja atune ita lori haturba mundo katak Timor tebes maioria hau agora katak idane dia kida ite hetani valor bo tida baita Timor tamba papane mai hitene raine hoidene parece dalla ruona tempo Indonesia maitian agora idane maitan e bahwa agradece obrigado barak tebes graças a Deus maromak nesse foi ita bele asur malu ho itene papa ho presença bapa niniane hahusu katak bapa se mai fo benção baita Timor sira bele hetandame o pas também ita Timor ne às vezes naran halo mal barbeiro de mate tu ir estrada lara naran ho mal ne graças a Deus karikam bapa mai ne hahusu para harai ita baita Timor wan sirne dame ho pas caridade ho unidade baita ne raida ne ami mak serviço yanemos ami contente na fatin tamba Aimos gosta Bapak Paus Mayane kan sebagai bentuk rasa terima kasih tambah dia seiha kesempatan maya Timor Leste apalagi nih main melintas melalui perbatasannya. Ini suatu kebanggaan bagi kita umat Katolik tambah kapan lagi nih maya itu yang lihat nih di hari kita umat Katolik mak iya Timor Leste. Ami sente gosta agora tambah Bapak Paus at maya Timor Leste ami perbatasannya ami gosta ami sente contenti la lima contenti amet bames la bele tapi ami contenti na fatin karena hansa ampaus mai ba Timor Leste ami besikane ami mos rasa ami gosta ami rona hela be Bapak Paus atu mai hia Timor Leste tapi ami la bele ba atu tuir misa hena ba hanya utusan-utusan deh mah ba ami la bele rasa senang bahagia karena tan Bapak Paus bele tun iha itane let walaupun itane bele fahek ketak malu tapi ita Timor an hotu